Ibinyamakuru biratubwira amakuru y'ibibera ku isi, abanyapolitike bakatubwira imigabo n'imigambi yabo, abandi nabo bakatubarira inkuru zabo n'ababo. Nyamara ariko hari andi makuru batatubwira. Ayo makuru na ya kampani Rubavu Buy and Sell Limited. Ngiyi kampani yizewe mu kugura no kugurisha ibibanza n'inzu mu buryo bwihuse. Ikorera mu burengerazuba bw'u Rwanda, by'umwihariko mu mujyi wa Rubavu ndetse no mu karere ka Musanze. Uretse kugura no kugurisha inzu, inabafasha kugura ibibanza no kubigurisha, ikanabafasha kubona apartment zo kubamo by'igihe gito cyangwa kirambye, ikanabafasha kuzamamaza. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 42 43 82 cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu, hose twitwa Rubavu Real Estate. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner. Hello, welcome back to Rubavu Real Estate. Nizere ko meze neza cyane, nizere ko muri amahoro. Niba uri mushya kuri YouTube channel yacu, kanda subscribe ukore no kunzogera kugira ngo tujye tubana buri munsi. Like, share, comments byose ni ingenzi kuri YouTube channel yacu, kuri YouTube channel yanyu. Nkuko mubona rero hano ndi ku muhanda wa Kaburimbo Neza, ahangaha mbazaniye ikibanza cyiza cyane, ni mu murenge wa Rubavu, hafi neza n'ibiro bya Rubavu, hafi neza n'ibitaro bya Murara, na ahantu heza cyane, ni ku muhanda, autorisation irahari. Tubazaniye ikibanza kinini gifite metero kare 270. Na ahantu heza, ni hafi ibikorwa bimezo bitandukanye. Aha hantu hari muri zoning area ya R1. Tukwatangira amafaranga miliyoni 10 zonyine. Ni deal ishyushye, na ahantu heza. Duhamagare mu bambere batagutanga kuri iyo nimero ubona kuri screen yawe, cyangwa se utwandikire imbuga nkoranyambaga zose wadusangaho: TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, hose amazina namwe ni Rubavu Real Estate. Kuri miliyoni zawe 10, autorisation irahari, ugura uhita wubaka, ibyangombwa byose birahari, ugura uhita ukorerwa mitasiyo. Duhamagare rero mu bambere cyangwa utwandikire. Rubavu Buy and Sell Limited, turizewe cyane mu kugura no kugurisha ibibanza n'amazu. Dukorera mu ntara y'Iburengerazuba, especially mu karere ka Rubavu n'akarere ka Musanze. Usibye n'ibyo, tubafasha kubigura no kubigurisha, ndetse tubafasha kubona apartment zo kuba mu by'igihe gito cyangwa se by'igihe kirekire. Uduhamagaye, utwandikiye. Rubavu Buy and Sell, we always here.